Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si aming papagayam, inda ibasa ti Proverbio, Kapitulo 23, versikulo 17. Anak ko, tantandaanam ti saok, kat pagulidanam ti panagbiag ko. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak ko, ano sampay ti mapan iji pagadalan nga awan dakkel abalon mo. Awan mo't ngamin tinaglakwak iti irek. Tatang, Agan anos ka anak ko. Tanudumtang ti aldaw makaturpos ka. Si kanto matlaang ti manggunod kan agnamay. tatang, siyak lang tagdap-dap pala iti asin kada kami nga gagayam. Awan pa'y tinapuutak nga inawis ko ida iji dagos ko amangan, wano agkapila ko ma. Gaputadyak nga rod kabaalahan, ti mangipay itinawad-wad abalon mo, anak ko. Amo ti kasasaad ti biyag. Makitkitam no kasano ti rigat ta. Uwanan, tatang. Di ka kadi agpaspasugnod, anak ko. Dumteng tumatlaang ti aldaw, amaawatam ti amen. Alang ron, tatang, mapaanakon. Amang ano jak masangbot ti pagluganak ng agpasyudad. Nagadayo man yung tinakaiturungan dagiti matampol. Adala ngamin pampanunutak dyan. Anya ngamin day ta? Jak mo, no kasano ti panang ibagak. Ibagam kadilatan. Kasla ka matan, babae nga emosyonan launay. Di na kami maawatan. Kaputasan asikat ti adda iti sitwasyon ko. Ala, wanan. Basta, nasakit unay tinakam ko. Jak amo no niya ti panunutak. Jak amo, nurumbang nga taday ito yung mapaspasamak. Apay ka di manen. Amo mat dyan. Kada tayo nga gagayam. Siyak lang ti mauawanan. Siyak lang ti awan kumakukwarta na. Iso adi kay maawis nga warag kapila ko ma. Ay, day tamot lagayam ti pagparpari ko tam. Di mo ngamin panunutin day ta. Makita mo, ti adda pa nagbiagyo iti amam. Iso adi mo birugan ti awan. Uy na dyan. Agam jak mo. Jak mo, no manusak pa ti kastoy aklase ti panagbiag. Agam anak, ta sinarong karan nak dito'y dagos ko, kasinsin. Awan anyaman na kasinsin. Kailiw ka nga minan. Iso nga imaya. Agam anak manan ha. Aywan gayam kasinsin. Addaim pa it ni Uncle Lino anak natang. Isupay ka no ang abastom dito'y dagos mo. Anya? Oh, apay? Adda parikot? Kwa? Awan, kasinsin. Apay nga rod akas na tijar mo. Awan. Ay na si kamot kasinsin. Ibagam ka dilatan. Awan nga rod. Ayun gayam. Anda ka din ni tata nga kwartak? Ay awan mat kasinsin. Kasta ka di? Wan. Nung kaslawan mat ngamin kwarta ni Uncle Lino. Imutang ngamin iti asukar ken asin iti tersena iti kalman. Idi intulod na dagiti na nga iyag ko kano dito ayan mo. Kastaya, kasinsin. Sana baling arodan Ala, di ka maup-upay. Agan anos ka. Makita mo ti kasasaad tayo iti biyag. Uwan kasinsin. Alang arod kasinsin. Mapanak mo tan iti dagos ko. Iyawid kun sa langin namin nga arwatak dyan. Anya? Taapay. Diya ako nagadalpay. Agpanunod ka kadi anay imbag. Apay kadi akas na ti pampanunutem. Gapot amarik na kadina kon kabalan apagadalan ti amak. Kasi ti kanayon mi nga ibagakin ka, Paul. Ano usam na niya tadda? Sana pagayatan ni tatang mo ti kasya ka sa sadyo iti biyag. Iso nga rod apagad adalin da ka. Tapno makalungaw ka matitirigat.
Jan. Amiriso man na yung pagtibagbagak. Sakpeng agsardeng ka nga gadal. Gumatangak man ti buryas mo, Manglinaw. Ay katun Victoria. Nairanra na. Adda dua alakaw. Ay, apag iso nga rod Gatangak nga rodon, jay dua. Ay na, agiyaman At damot lang ti aramaten ti anak ko nga agadal. Ay, katuan Manglinaw. Tanay, dandani jakon maipaay ti masapsapol na. Ala, ano samlatan apagadalan? Tano makalpas, da kayon tumatlaang ti agnumar. Kang ronaan na, ni imutlaang Paul mismo ti mangnanam iti buong ti panagananos na. Husto ka. Kasla ko na nga agsardeng nga agadal. Anya, nay, apay kanungay. Ay, jakman amaw. Ngam kinunakon kwa na. Agan anos pa'y laeng. Ay, wun kaandi ka mamingga amang bagbagaken kwa na. Paul, Jan, kaya tiyo ka diti sumurot kada kami inton umay Sabado? Papanantayo ka di. Mapantayo ag picnic. Sa dino, Jenny? Pagsasaritaan tayon to, no adu ti ag-confirm amapan. Ay katuan mayat niya agpaiso day ta. Agaliwaksay tayo man matsag paminsan. Ay, uwan Oh, apay adi ka matimtimak di Paul? Jakpay lang amin may pasigurado. Numakasnarutak ka na kayo. Amoy umutan siguro ti makagapo. Sa bagay mo't kit di. Awan mo't kiti ti parikot iti day ta. Saan tayo mat niya apora? Maawatan mi mat ti sitwasyon mo. Agyaman na ka. Ay, no ko mangamin. Tanasaliwan-wan mo ti panagbiag ko akas kada kayo. At day ta kamanin ako na akon. Di ka kadiagsaw iti kasta. Wan nga rod, Paul. Kat no bilang awan aramatam akwarta, mabalinda kamot nga ilakam. Agyaman ang unay kada kayo, Jenny. Jan. Awan mo tandiya do aburyas, tatang. Ginatang ni Antim Victoria. Kastagayam. Wen anak ko. Tatang, ada ka di pa'y nabati ang naglakwan nyo? Apay ka day. Dumawat ako may tikortak. Ay awan parikot iti dayta. Talagang ikan ka. Agyaman ak, tatang. Ngam ni jay laang eksaktaw ti itid ko kan ka. Ha? Una anak ko. An-anwam kumangay ti sobra. Ada ko mga minpapanan mi, tatang. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Bay ampay dayta anak ko. No saan nga importante uray di kan sumurot. Auntie Victoria, Oh, si kamot gayam, Paul. Apay ka de. naitadyo ka di amin ng tibayad ti buryas ni tatang? Ay, nay, uwan mo't. Apay aya. Kwa, awan auntie. Damdamagak laeng. Nalipatak namin ang dinamag ka ni tatang. Iso dinamag kayo. Pasensya kayo, auntie. Nahuwan, di ka matanagan. Awan anyaman na, Paul. Alang arod, mapana ko, auntie. Talagang imimutan nak ti amak, Jenny. Jan, Ha? Apay ka di manan. di nakarod ikan iti kwartak. Ang damot naglakwan iti buryas. Ang tip-tipid din naman ti itid na kanyak. Maawatam ko mati amam, Paul. Di na siguro kaya't maibos adagos ti kwarta. Tapno adan to aramatin nyo, intun sumaruno nga aldaw. Uy na, hanggang nalabas mo't una yun ti kasjay. Ala, husto daytan. Di ka manin agsaw iti kontray ti amam. Di mo ngamin amo no niya ti mariklik na ti amam. Wen nga rod, Paul. Ay, di ka nagsanay. Agrag sa kakit di. Agdan natakit din, Jenny. Ha? Wen, uray di tan agadal. Sigurado ka kadi iti dayta, Paul? Wen, agayan ayat tamat. Sige. Mayatak iti dayta ngayong bagam. Basta di nakpampanawan. Di ka agdanag. Pulos a di ka panawan.
Gapo tayo ayaten ka unay-unay. Uncle, apay nagluluwa kayo. Ay, kailiw ko ngamin ti anak ko, balasang ko. Talaga ka di asaanan ang nagaw-awid, Uncle? Ay, saan nga raw? Pudnon samot ginadamag ko akadandan na ng Genovia na ijidagos na. Unay matan ti anak ko. Apay adi naman laing bagbagakan yak. Apay anang ikabalay adagos iti babae. Kat agad adal pay laang. Gapo ka no, talimitado ti amin nga aramatan na ijipagadalan. Dayta, ti di na maawataan, balasang ko. Kaya't na, maipada ka dagiti kaadalan na, nga adda mabalin na. Ang kita man, kanayon dang agbulakbol. Sa nabali, Uncle, ibagak to kin ni kasinsinpol. Ibagak nga umay na kayo sa rungkaran. Iwan man nga raw balasang ko. Kat agyaman ak unay. Imayak kasinsin. Kaputad na napatag nga ibagakan ka. Anya dayta? Nagapuak ijay balayo. Kat amom ka di? Anya? Agluluan ni Uncle Lino. Gaputa kailiw na kakanon. Kan pampanunutan na tinaramid mo. Apay nga ingkabalay mo ni Jenny. Kat saan mo pa'y analpas ti panagadal mo. Kasalumot ngamin. Agkurang matyar aramatak nga itid ni tatang. Ay nakasinsin. Inan-anusam kumalatan. Gaputad adang agrigat ka. Gaputad di mo inlagpas ti panagadal mo. Kasano ang makabiro ka itinatalgad apang gadam no awan nalpas mo. O nang rona ita. Uray na babala ang aposisyon. Kat damaganda no anya tinalpas mo. Makamuditan ka, Sinsin. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Marigatan tamatan, Jenny. Nakapsut mo ti pakitagdaggadak. Kasano da ito yan? Jack nga rod amo no anya tirumbang na aramidon tapol. Mabuto nga akmat nga agparang ijibalay. Ama no anya ti aramidon dagiti dadakkel ko kanya. Agawid ak palang ijayan ni tatang. Agkidawak iti tulong. Ha? Saan nga ta nakababain, Paul? Apay kumaan nakababain. Kat amakmat da ijay. Wen ngam data ti nagdisnudo nga agsardeng nga agadal. Kan agdan na. Nagin-enjoy ta. Ngam itat agrigatan. Agsubli ka kan kuana. Amon, Paul. Nakaamiris akon. Saan gayam arumbang ti inaramid ta. Inan-anusan tapay ko matinagadal. Sakbay anagden nata. Nalpasan ti amin, Jenny. Ura niya ti aramidin ta. Sana na may subli pa tinapalabas. Ala, di ka nagsinay. Kabalan ta da ito eh. Tatang. Paul, anak ko. Wan tatang. Ala, umunag ka, anak ko. Agyaman ako na tatang. Agyaman ak, anak ko. Sinarungkaran nak matlaangan. Pakawanan dak ko, ma. Gaputadyak dimgag iti pamagbagayo. Paul. Marik na akong tibunga ti aramid ko. Nagpailuyo sak iti riknak. Gaputay ti panagriknak at imimutan dak. Di nak ngamin maawatan, anak ko. Saan ka de? Akanayon ko nga istoryaan ken ka. Nga di ka bamban warak. Ipapaay day di tatang me, ti amin kada kami. Uwan, tatang. Kaday ta, ti di mo naawatan, anak ko. Kontrolado ti amin. Gaputadyak kayat, maipada ka itinagbanagak. Kat gaputaglap-lapusan, anak. Inararamid ko ti kayat ko. Papanak amin akayat ko. Ken nakibarbar kadaak. Aging gaadya ko nintuloy ti panagadal ko. Kat awan nalpas ko. Anak ko, iso akas to'y itahati ka sa saad ko.
Gaputajak dimngeg, kadagiti pamagbagaday di amhag. Kas tagayam tatang. No kumata na amiris ko adagos na kita. Sanak siguro nang banag akastoy. Saan pa'y anala daw ti amehin anak ko? At dapay gundaway mo, tapno ilintag mo ti amay na. Jenny, pudno launa dagiti bagbaga ni tatang ko. Kat nakaamirisak. Ha? Oray nagdanatan ka sa gasawa. Ituloy tartati agadan. Agpay sopol? Wen, kasi tinako na ni tatang. Data mismo ti agnumar, no ikarigatan tati agadal. Agyaman ak no kastapol. Ikarigatan tati agadal, Jenny. Tapara ka data daytoy. Ken para itibuklen ta a pamilya. Intay amirisan ti may sa abanag sakbay nga intay kadngan. Tapno awan to ti intay pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jofer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.